आकाशवाणी इम्फाल माइबम दिजमनी पाउ पाजरी अहानबदा मरोइबा पाउ राज्यपाल अजय कुमार भलान हाइरी मणिपुरबु साउखटपा मदी नुंगाई याइफबा राज्य अमा ओहेनबा अइखोइ खुदिंगमंगना पुन्ना होनमिनबा संगी नंबोल साबल लेकाई एम्बुस्ता चेनबनी हाइबा आइने थिंखरबा लालहोलो पीएलए की कादरमा सिक्योरिटी फोर्सना खुजु खुलाई कयागा कोनना फारे एनआईटी मणिपुर की तरानिथोई सुबा कन्वोकेशन राज्यपाल अजय कुमार भलान हौदोखरे थोंगाम बिसोजित एमएलए हाइरी बिकसित भारत अमा ओहेनबा होनबदा बिकसित मणिपुर ओहेनबा हाइबसी यामनमक तंगाइफदे अमसुंग राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुना ngasi नई दिल्लीदा 64 सुबा नेशनल एग्जीबिशन ऑफ आर्ट हौदोखरे राज्यपाल अजय कुमार भलान हाइरी मणिपुरबु साउखटपा मदी नुंगाई याइफबा राज्य अमा ओहेनबा होनबदा अइखोइ खुदिंगमंगना पुन्ना होनमिनबा संगी राज्य की प्लानिंग विभाग ने सिंधुना इम्फाल की राजभवन पांगथोकपा संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह थोरमदा वा ngangbada राज्यपाल हाई मणिपुरबु साउखटपगी लंबीदा मांगजिल थाननबा होनबदा पुम्नमकी दायित्व लई इमुंग खुदिंगमक मसा मऊ फन लेहनबा मिपुम खुदिंगमक लाइरिक हेनबा लौमी सिंह मपांगल कलकनहनबा अमदी मियाम पुम्नमक मरोमदोम लेपसबा ngamnanaba होनबदा सरकार की कर्मचारी सिंगना पुक्सेल सेंगना थबक तौबा संगी मियाम की याइफननबा सरकारना पाइखलिबा तोंगान तोंगानबा स्कीम सिंग अमसुंग फ्लैगशिप प्रोग्राम सिंगी कानबा सिंग मियामदा निंगथीना यहोनबा राज्यपालना मरी लेनबा सिंगदा अपील तौखी मागना हाई नीति आयोगना खनगटपा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट सिंगी मनुंगदा मणिपुर की चांदेल जिला यौरकपा सिना लमसी साउखट लंबीदा मांगजिल थाना संगसिलगली हाइबदु ताकले अइखोइ पुनसिनदुना थबक तोमिनारबदी मनुंग हजन लेबा मफमसिंगदसु थाक मानना साउखट पिनबा ngamgani हाइबु वाफम फोंगदोलदुना राज्यपालना हाई Sampurta Abhiyan was launched. The goal and clear achieve 100% saturation in basic indicators within a limited time frame. And that also shows, for a state like Manipur where remote villages are there, even within this time frame we could deliver. But more importantly, it's a beacon of hope. It tells us that development need not be a slow, uneven process. So we have that experience with us, and then all of us can put our experience now together and see that all the districts start pushing the things in a saturation mode. Together, let's continue to strive for a Manipur where every family is healthy, every child is educated, every farmer is empowered, and every community is self-reliant. That's the true spirit of this Sampurnata Abhiyan. ngasi ki thoromatuda sada sama mathau ningthina pangthokpa sarkar ki officer sing amati front line worker singbu राज्यपाल na pungning thogatki kumsi chaigi oina thoromasi niti ayog ki aspirational district sing amasung block singda miyam da sakti piba sakot thorangi thabakta miyam puna saru yapa amasung entrepreneur singbu makhong digi hogna samgatpagi wakhalonda tongan tongan ba thorom kaya pangthokpani नीति आयोग ना खनगलबा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट सिंगी मनुंगदा मणिपुर की ओइना चांदेल जिला यावरे दुगा ब्लॉक सिंगी मनुंगदा सोरासानपुर जिला की लमका साउर अमसुंग तुइबोंग अदुगा चांदेल जिला की सकपी कारोंग यावरी था असिगी तरा मापंदा बिष्णुपुर जिला की नंबोल साबल लेकाई मपादे एम्बुस तौबदे सेनबनी हाइबा आइने थिंखरबा लालौलो पीएलए की कादरमा सिक्योरिटी फोर्स की अपुनबा कांगपुर ngasi फारे हाइरी मणिपुर पुलिस थादोरप चेरोल मदाई इम्फाल वेस्ट अमसुंग बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट पुलिस 13 सुबा असम राइफल्स यावना सिक्योरिटी फोर्स की अपुनबा कांगबु अमना इम्फाल वेस्ट जिला की कामेंग एरियादा खुलाई पाइबा मियोय खरा लेरी हाइबगी अककनबा पावमा फंगबदगी ngasi नुंथिल मफम मदुदा जंगसिनदुना थीबु हमबगी थाबक सतखी मदुदा अवांग लेकिन थबीदगी पीएलए की मियोय अमा फाबा ngamखी फारबा मियोय अदुदगी मैगजीन मरी के कोनना A4 राइफल अमा मैगजीन अनी के कोनना ASK राइफल अमा मैगजीन मंगा का कोनना AK राइफल अनी मैगजीन अहम का कोनना इंसास राइफल अमा लिथोर सेल अहम अमसुंग नोंमै मरु कया मरुम फंखी पुलिस की पाउना मखातान हाई फारब मियोय से हौसिक मसिन हंबगी थबक सथरी एम्बुस टू द चेनबा अतै मियोय सिंगसु फाननबा लेपलेतन थी हंबगी थबक सथरी एनआईटी मणिपुर की तरानिथोई सुबा कन्वोकेशन राज्यपाल अजय कुमार भलान हौदोखरे इम्फाल की सिटी कन्वेंशन सेंटर दा पांगथोकपा थोरमदा राज्यपाल हाई हौजिकी नहासिंगना लेबाग असिगी तुंगी यूपी ओइगदोरिबनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2023 फावबदा लेबाग असिबु विकसित भारत ओहेनबगी मंगलान अदु ngasiगी नहासिंगना मंगफाउना हनगदोरिबनी
Maram aduna pandam asi phangnaba amasung lebak asibu manglomda sangsil hanabagidamag hauziki matam asida nahasingna kanna honabagi tangai fataba leire. Rajyapal makatan hai aikoina degree khak paibagi mahuta aikoina tamluribasing adu sizinaduna miyamda madugi kanabasu phangansi. Ukhrul Jilla की डिप्टी कमिश्नर आशीष दास ना सिराराखोंग विलेज बु आदि कर्मयोगी अभियान की मखादा पायलट विलेज ओइना खनगले हाइना फोंदोखरे वाफम असे ngasi उखरुल की DRDA हॉल द पांगथोकपा आदि कर्मयोगी अभियान डिस्ट्रिक्ट लेवल ओरिएंटेशन प्रोग्राम हौदोबगी थोरमदा डिप्टी कमिश्नर ना फोंदोखिबनी पाउगी मरकथना अतेनबा ब्रेक अमा NABH Panglaba AOI Babina Specialty Hospital Asida Medical Oncology Hemato-Oncology Pediatric Hemato-Oncology Haibadi Ahan Sing amasung Angang Sing the Naba Cancer Makal Kudingmaki Anoba Makalgi Chemotherapy Hormone Therapy Immunotherapy Amadi Targeted Therapy Gi Makal Season Aduna Lying Bada Kudung Chaba Piri CMHT PMJAY Health Card Amasung Government Employee Singisu Kudung Chaba Pizari Dr. Singna Tumor Board Phamduna Anaba Singi Lying da Chauna Mating Pangli Akupa Marol Gidamag AOI Babina Specialty Hospital, Sajiva Jail Road, Khabaisoi, Imphal East, Tanabiu. Tabiriba Pawasi, Akas Bani, Imphal Dagini. BJP losing Bamasung MLA, Tongam Biswazin Hairi. Big Sit Bharat Ama Wahena Bahonabada, Big Sit Manipur, Wahen Bahibasi, Yamnamak Tangai Padi. Magnai, Manipurda, Tongan Ba Samasya Yamarum Togli Basina, Lamdamasiki Senmilonda, Sauna Akaiba Piri. Akasbani Imphal gi ipau kangbuga khanana unabada Sri Biswazin hai lamdamasigi khutsa haibasing amasung lomi singna puthokpa polam singbu pungning thogatuna sizindarabadi mapanda satkhigadaba raija sigi senfam kaya kanmangam MLN hai Pradhan Mantri Narendra Modi na lebak asida GST basat usop pangthokliba sina lebak asigi nagarik khudingmakta kanaba pibada natana raija singbu hena sakhurhanbada hena mateng oiragani. Sri Biswazin hai next generation GST asina nahasing maroina thabak phangdribasing nupi sing amasung MSME gi lamda ehenba miyeng amasung MSME gi kuthangda masa maromdom thabak pijaduna senmilonda hena phagahan bangamlagani. Sri Biswazin hai GST hantarak pasina misam miyam gi punsi mahingde hena laithokhanba sel tungsin ba hengalanba amasung lalol itik tawribasing de hena kana halagani magna hai pot sing si loina ba taxing si wang gan da cost effective oi da ba cost high oi ba du lair ba mana afford to bangam da ba accessible oi bangam da ba do ngam na ba ge da mak tang si di khoi gi bharat ki prime minister na khoi gi festival gi season lak pa majam sta anau ba rejoice oi ba khoi posak maya ma hapchale har kan da khoi september gi tang kuni thoi da gi khoi gi next generation GST reform si GST budget usab haidana across the countries da khoi pangthokli aduna sigumba khoi gi reform sina khoi gi boost tori se khoi gi saving isa gi pot hena tax sauna pi Legabadu saving among money, Adogalona, every section of the society, farmers in Nupi, Samas, the youth, Lyre sing at the middle class, Amaji traders in MSME, missing one of my things that directly benefit Piva, Ngambasina Maramoraga, Masina, Equigi, Lebak, State Kudimakta, Amadi, region Kudimakta, greater growth Ama, Aduga, investment Amadi, progress is the accelerator, Tonavagi, Kariasama, P. Havesti make Shanglaba, Posakama Oire. Nation First at the Red 75 campaign Makada, Forest Bibangna, Surajapur Jilagi Bandhan Bikas Kendra Singdigi Kankalaba beneficiary Singda, Udio Kamari Lenaba, Meshin Yauna, Kuzukulaka and Tokre. Surajapur Forest Division Office of Pangtopator Matuda, Forest Bibaki, PCC F. Suoiriba, Additional Chief Secretary Anurag Baspaina, Polem Singadu, beneficiary Singda Yantoki. Thormatu the Wangang Mother Sri Anurag Baspain Hai, self-help group members Singbu, food processing amadi value addition gi lamda ningthine training pirabadi, masina khungang the ladiba imung kayada, sel thungi pibam pagatan bada, sauna kanabangangani. Food processing gi hiramda season agatoriba si, ngasi yen togliba kuzukulai sing asina, Bandhan Bikas Kendra Singi Potok Hangaranba, Nambatanatana, Hausi Kaithel the Pangliba Polem Singa Hidana Bangamlagani. Kongtang asigi makada tribal member lisinga masani romgi imung manung singda hagtheng nana kanaba pirigani haibu wafam mahangna phongtokhi. Swasthya Nari Sasak Paribar Abhiyan gi sarugama oina National Health Mission Manipur na sintunang asi Raija sigi jila tarani thoida health checkup camp yangkai mari pangthokhi. Camp singa duda tongan ba laina singi screening tawkhi. Near Imphal, NSS Unit, Life Savers Manipur, State Blood Transfusion Council Masung, Lising Masamapan Humbudra Mapan, DMCSC Stalwart Puna Kusan Maduna, Dan Tobagi Kemama, near Ki Auditorium holding a Sipang Tokre. Kemasi Swasthya Nari Sasak Paribar Abhiyan Masung, National Service Scheme Gamari Lena Pangtokani.
Humputuruk suba battalion CRPM na IGP MN sector ga punna sinduna blood donation kemama RIMS ki Department of Transfusion Medicine nga si pangthokre kemadu da punna jawan taratare na idan tawki. Punjab National Bank Jiribam branch na nongsuk ngakpi Jiri Women Multipurpose Cooperative Society Limited Jiribam ga kusum naduna financial literacy kemama ngasi Jiribam da pangthokre. Rajarsi Bhagyachandra and the Shaping of Manipur Cultural Horizons haibasida numinini satagaba malem thaki mifamama ngasidagi Manipur University ki court hall da hokre. Thoramadu da wangangmada Manipur University ki Vice Chancellor Professor Naurem Lokendran hai Rajarsi Bhagyachandra si Manipur ki kala sanskriti performing arts yauna lam asigi yamna kanna honarama misakni. Rajarsi Bhagyachandra Cultural Foundation ki wangangroi takhalamam irapur singna hai thoromase senbagi maroiba pandamdi Rajarsi Bhagyachandra na thambiramba tanglaba lansing adu tungda lakadoriba mirol singda khanghaunambali haujikti Rajarsi asigi maramda khangba akhang ai sing masing yam selektre maramatuna makoidagi tanglaba lansing adu khagjil hoba haibasi yamnamak tangai phade. Rajarsi Bhagyachandra Cultural Foundation Manipur India College Development Council Manipur University amasung Department of Sankirtan Manipur University of Culture na sinbathora matuda Rajarsi Bhagyachandra Cultural Foundation Manipur ki President R.K. Jitendrajit Singh amasung Karyawa RSS Assam Khetra Khairakpam Rajen Singh Sarvyakhi. Bisnupur Jilla ki Deputy Commissioner Puja Ngangbam na Kumbi Sandong Upper Primary School da pangthokpa Science, Mathematics, Arts and Crafts, Flowers and Photography Exhibition lising ani kun mga ngasi hawtokre. Exhibition asi school asigi Management Committee amadi Alumni Organization na sinbani. Bihar ki Patna da ngasi pangthokiba Congress Working Committee ki mifamda Manipur Pradesh Congress Committee ki President Kaisa Megachandra na Manipur da hawjik thoklibe irang yauna wapam kaya pukhre. Mifam adu da hanagi Mukhyamantri amasung CLP lusingbu okram ibubi susarwyakhi. Akashbani Imphal dagi pau tabiri. Rashtrapati Draupadi Murmu ngasi Nai Delhi da humphumari suba National Exhibition of Art hawtokre. Lalit Kala Academy ni sinba thormatu da wangal gaduna Rashtrapati nai leibag asina sel thumki lamda mangsil tharakpa asigi matakta kala sanskriti gi lamda su makok thongba lamda mama oina ba ekhoi punna honaminasi. Art haibasi kala sanskriti gi pokai ina khulanba amadi miyambo asumba lambida lamjing na ba honabada kanaraba khulai amani. Bharat ki kala sanskriti asi lepaletana saukhalagli magnai Lalit Kala Academy na artisting da puthokliba tongan ba kala gi thabak thoram sing yonbagi thabak amma paikhalagli basina kalakar singi senmil lon phagaran bangam lagani haujik sanabagi pau Ngangbam Amukhomba dagi. Laihau Devi Memorial Super Division Football League ngachi sanakiba match ta YWU Kakching amasung Sugunu Football Club Panjil ani sanaduna draw chatkre. Wangjing Kodombopi Sports Complex ta ahanba Thobal District Olympic Games lisingani kumanga ngasidagi hokre. Games asida tongan ba event kunda sanaroi lisingama samanga rom amadi official samanga romna sarugyari. Manipur University Sports Committee ki miyang makada Sri Gorgobind Girls College Kurai Sinduna Manipur University Inter-College Shooting Tournament mathang thagi amadagi Kumalampak Sports Complex ki shooting range ta horgani. Tournament asida saruk yagadaba team singna entry form thajilapagi aroi matam thachki kumapan ni. Manipur Cricket Association ki Secretary Laisang Thiam Ronelbu ICC Women Cricket World Cup lisingni kunmanga da saruk yagadoriba Bharat ki nupi cricket team ki administrative manager oina khalagle mahak tha asigi kunipan da Imphal thadolagani haina Manipur Cricket Association ki cherolamba da phongdroli. Asia Cup Cricket ki Super 4 match amada ngasi Bharat ka Bangladesh ka haujik ngaki matung numidang pung nipan taba matamda Dubai ki International Cricket Stadium da sanaragani Dwijamani. Aroibada maroiba pawmu Rajyapal Ajoy Kumar Bhalan hairi Manipur bu saukhatpa madi nungai aiphabu raisama ohenaba ekhoi khutikmangna punna honaminaba sangi. Nambol sabal lekai ambush da senabani haiba aine thinkraba lalolo PLA ki kadorama security force na khuju khulai kayaga konana phare. NIT Manipur ki tarani thoi suba convocation Rajyapal Ajoy Kumar Bhalan hawtokre.
थोंगाम बिसोजित MLN हाइरी बिकसित भारत अमा ओहेना बहोनबदा बिकसित मणिपुर ओहेन बाहाइबसी यामनमक तंगाइ फदे अमसुंग राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ngasi nei Delhi हुम्फु मरी सुबा नेशनल एग्जीबिशन ऑफ आर्ट हौदोखरे पाउ लोइसरे